Ogambi obobororo bono igobo chaita abantu baito egekogera omwana oyo iga okorokirori oruobore mo senator ekero na iranete ku America achete gonkwani okwani woka ige ya bojo okwani woka bakamoseli bune sese ya mujonde. Hold on 1 minute, Your Excellency. Mambo ya Anthony Kibagedi ni kijana ambaye arudi nyuma, kijana ambaye hata is one of the team members wale ambao nimekuza, vijana ambao juzi amekamatwa Anthony Kibagedi kwa sababu ya kuuliza juu ya health service hii ya SHA, akaangalia Duale kwa macho in a parliamentary committee bila kujali na kuogopa. Kijana mwenyewe Mkisii, because of it anashikwa, anawekwa ndani ya Subaru, anazungushwa, anabijui wapi, anapelekwa wapi. Today, let it be a lesson to William Ruto and his administration. We will not as Kenyans tolerate members of parliament kama huyu kijana Kibagedi ambaye mimi mwenyewe namuelewa na ambaye haogopi. Tutamtetea mpaka akitoka huko atakuwa shujaa kama Senator Meru. We are with you and eventually wanampeleka atikotini pale because we follow. Nilimtumia wakili Njiru Ndegwa aje amtoe and I want to assure you they have to drop those charges. If they don't, we will deal with them. Kumbuka Mugeni ni senior counsel na mimi pia ni senior counsel. Komenda na iyo onye moto yete komanya buna abantu abakogamba bachaita bagusi ona abatebinga omwana oyo mo senator oyo no mo senator nominated ogo nkwani woka ige ya voting ochire okwani omwana omwabo akaseni gure kiombe kyabo akaseni no mo sana na kerenge totayo igo jembuya abuna abantu bale eserekali bale n'abantu barusiye bina by'abantu bayiteta abantu aya oyo kebagendi enjere akoseli ukuru parliament akomboka ni kuchikali mabu no moro kibotuko koirukera oka koirukyango asengenjo na asengenjo togotara nere omozibiko jira parliament omoseli ngana kwane devinta se radio nonye ntoka manyeti parliament ibire ko gamberwa na kiora le panishere ndo kwane tese kwale ngereji na omoroje ngaigombia tigawa manyega titogo itabera bindebi na ende nkobeka na tole amo twenzi bunege saku tosuku mama ngana na ende nto gwanja na onyena asini ni nto igwana ine igo togo genda bosio paka to iko mwerio bono tiganko rengo tebaiga motebi abarai bande bunonyo nkate baiga bako banga abantu nemioro na makombe ngabanga nyenjenjera matian. Can you imagine? Abantu mbale bosongo matega gozene gasie basiete bago kora ina ere gazoge ndokore nkongo mbajaga nejibesa ditu abwate jiba election iga bakatotianira mbanyara abantu baito bange mbakonyara bintebyo na ende abantu baito molementu nabale mutole mbosi toko genda ntoigwana ine baka toike nyombe eri ndabuwere getunu igoro no to gikokorera toigwana nire Arambe. Sasa nataka kumuita ndugu yangu, the second deputy president of the Republic of Kenya, mtu rafiki yangu ambaye anatuendesha na mambo hii yote tunapanga vizuri sana, Mheshimiwa